Maroiba Pau. Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na senduna numit tara marini pangthokadaba State Handloom Expo Nilakuthi da leiba Arban Hata hokre. Kurum jare ISTV Pau meeting tabiri upum namuputaram nokjari Pau sandong pizare. Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na sinlaga numit tara marini pangthokadaba State Handloom Expo Nilakuthi da leiba Arban Hata hokre. Geographical indication te kisel Manipur hangnaba taknari matamgi ahongba asida aikoi oijaba singdi kalhogdaba yade haina Director Handloom and Textile Ilangmam Jitena haikre. Development Commissioner Handloom Ministry of Textile na sponsor tawraga Handloom amasung Handicrafts ki lamdam asigi khangalaba pun stall humfu na serugya Mathang tha sigi tang tara tarit fawba pangthokadaba State Handloom Expo hogdokpagi thoramda Directorate of Handloom and Textiles ki Director Ilangbam Jiten, Weaver Service Center ki Assistant Director Beauty Mili, Mutua Museum ki Director Mutua Bahadur na thoramgi athuba Mithunglen Singh oike. State Handloom Expo hogdokpaga mari lenana Handloom and Textiles ki Director Ilangbam Jiten na hai mela asi mafam asida Annual Calendar Expo gi makhada leibane. Ministry na Manipur chahi asigi mela tara pangthokpagi ayaba pirakle. Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation da mela taru Directorate ta ama aduga Apex da ahum fangbani. National Handloom Expo Mambagi Navi Mumbai da November da tawgani. Laibag asigi oina government na US dollar billion chama handloom and textile yonbagi target thamle. Prime Minister da laibag singa free trade agreement tawnari basi aikhogi pot thabada tax lawdanabani. Masjid tharabadi tax lawritaba oibana yamna tharabadi hena kanagani chahi mari gi tax lawdana mapanda thaba oigani masida yawnaba aikoi honari export tawba ngamba pot puthokpa ngamba miti lei adubo aikoi gina indirect exporter oi yumlo naba state sing di branding tawraga trademark hapka thai aduna export value aikoi da fangde sigi challenge asida aikoi mela khakta natana aikoi gi asengba masak ngak taba yade department GI tech product kharaga su lawna ba honari GI sale ama hangna ba tawri kauna gi GI tech lawnaba final hearing tawkhre kauna craft haina GI fanglagani aikoi gi polam export opada standardized oina puthokpa tangai fade masi aikoi da yamna watli aduna bulk order lakpa da piba ngamloidra haibigi nungaitaba lei haike Population wise yang matam dai ko gi pisabi masing yam leiba aduna Bharat Sarkar na 2030 mathangi next sahi mari sida US dollar 100 billion mapan lebak ta pisa lonsa helong gi product handicraft product jute kumba limon kumba mayam then koi cotton silk textile ki production asi garment material product sing mapan lebak ta yon bada koi 100 billion target tawgadawani haibasi government india gi adum policy ma gi makhara changel lakpasida 100 billion dollar se masida koi gi susaro khara yauna ba haidana koi ganna policy plan tawjari topa country da topa state ta koi port mayam sing ji yon ma ngamba taragadi state ki economy je ju haigalakani pisa belun sa tawjari ba mayam panamaki sinbam da ju ahong ba lakgalona na income ju automatically hengalakani. Forest Department Government of Manipur gi mateng loinana Royal Academy of Science Kongba Association of MSAF kapun sindna ningol ven haina mingthon ba tree plantation drive ki thoram school asigi campus Gangapata pangthokre miyam da environmental awareness pinaba afforestation toba hinganaba amasung mahiri singda environment ki wakhal loksing hen lehena papandam da pangthokpa tree plantation drive atuda Chief Conservator of Forest L Joy Kumar DFO Central Forest Division Bikram Suresh Nade Royal Academy of Science Kongbigi Principal and Female Debi Namaroi Bamusing Oina Serugya Kibaga Loinana School Asigi Oja Singh Amasung Mahiri Singh Serugya Ki Tauram Adugi Manung Chana School Asigi Campus Ta U Makhal Kharagi Chara Singh Thaki U Thabagi Tauram Aduga Mari Lenana Chief Conservation of Forest L Joy Kumarna U Macha Thariba Singh Asi Hinghana Bahonaba Yamna Mathau Tai Climate Change Asi Thengnage Haibati Malem de Hingliba Ikoi Khudimangna Thaudang Lominagadabani Environment Kanbagi Ihosi nupi singdagi hobani haujiksu environment kanbada nupi singisu achoba thogdang lei haike
Abasikuti loy makhang important hai base khoi gi man thoda u tha se kitang ring bagi chang se kharwa ai ge session di yamna thadraga su in ta so thawri la du na chatraga su thari ba khara ngasi bo lising ma su om mok mok de tha se ba hingan ba ma da khoi mi pu khoi mo participate taraga angam bi se khoi na towa ba wakalo sinar ga se ima gi bing do u tha si ningon ban sem si ga do wakhan se UP Sidara SSP raga kano to bani abdi nupi ko dum ko mi ko ima nupi sing sidna ada ma ko mi ngi thara ga ni habi go khalonda ko ban masaba ko celebrate tamadi horga tang tare bote to doni aru inter July khas aur tangai phatra di august bodum sa to jai ipu ko dum balamam thabi hari bo sungu choida biyo hai भारत विकास परिषद के फाउंडर डॉक्टर सूरज प्रकाश की मपोक नुमित थौरंगा मरी लेना हौकिबा जून 19 की जुलाई 10 फाउबा BVP ना ईदान तौबा उ पांबी थाबा हक्सेल की कैंपेन अमदी तोला ताराबा नुपी सिंगदा स्विंग मशीन नचिंगबा तेंगबांग दुना लाकपेगी सरुकम ओइना भारत विकास परिषद थौबाल सखनशु एनीमिया खंगदोकनबा कैम एनीमिया मुक्त भारत ngase थौबाल म्युनिसिपैलिटी हॉलदा पांगथोकरे भारत विकास परिषद मणिपुर प्राण के मीटिंग मखादा चथा की बकेम अदुना नुपी हुमफुरोमदा एनीमिया खंगदोकनबा ई चांगिंग तौखिबगा लोइनना ई थांगबा वाटपगी मरम अमदे करब चिंजाक चाबना कानब पीबगे हाइबगी मतांगदा VVP मणिपुर प्राण की प्रेसिडेंट डॉक्टर KSH मंगलेमना मियामदा वांगांखी पावगी मरक थना तेम ब्रेक मता लोमिनसे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Leiren Dwellers na puthokchari mega monsoon sales adongi imung manungi ahongbo mamalda sana lepangamnaba meshina saba sana khudimata supnatagi chada ama making charge khaktada lawiba yaragani maphamna Sega Road Thogdaba Boklaikai Imphal West matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup ब्रेक मतुंग तराम नोकचरे पाव मखातान पिजरे अरिबम फैमिली निसिंदुना ममांग चहीदगी हौरगा चही खुदिंगी पांगथोकपा अनीसुबा कुमार अरिबम KM निंगसिंगमना इंग्लिश ngani kuntaruk lanthokre कुमार अरिबम मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC की कमिश्नर ओइना थौपुरिबा वांगजिंगदगी राधा विनोद अरिबम शर्मा IAS की अपोकपनी कुमसी चही की ओइना हंदक लौ थोकिबा MPSC ना लौबा MCS CCE इंग्लिश नि कुनि थोइदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदगी माई पाकलगलबा सिंह कोसेम ना लौबा क्लास 12 के एग्जाम दा पोजीशन लौरकलबा महिरोई सिंह दा अवार्ड खुसिनखी लोइनाना KM मेमोरियल साइंटिस्ट अवार्ड इंग्लिश नि कुनतरु की मना लोकताक प्रोटो क्लस्टर हाइना मिंगथोनबा चही बिलियन तरानिथो हेलबा गैलेक्सी पुथोकिबा खंगाबोक अवांग लेकाइदिगी डॉक्टर लाइश्रम रोनाल्डो दा खुसिनखी KM मेमोरियल स्पोर्ट्स अवार्ड इंग्लिश नि कुनतरु की मना इंगौरोक मखाले काइदिगे फुटबॉल मसानदा इंटरनेशनल गोलकीपर कैसाम मेलोडी चनुदा खुसिनखरे KM मेमोरियल जर्नलिस्ट अवार्ड इंग्लिश नि कुनतरु की मना संगाई एक्सप्रेस की थौबाल पाउमी यारिपोक्तगी केनेडी चक्रम दा खुसिनखरे EEO ग्राउंड लमदिंग द लेबा मल्टीपर्पस हॉल दा पांगथोकपा मना लांथोकपगी थौरम अदुदा खंगाबोक केंद्र के MLA ओक्रम सूर्यकुमार सिंह एक्स MLA ओक्रम लंधोनी देवी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की लाइब्रेरियन डॉक्टर TH खोमदोन सिंह चाउ याइमा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल M मुहिंद्रो सिंह अमदे रॉयल एकेडमी वांगजिंग के प्रिंसिपल तोंगब्रम बाबूलाल सिंह ना खन्नब मिथुंगलन सिंह ओइना सेरुक्या खे तोंगान बा कैटेगरी दा मियोय तरा तरेता खुसे नखिबा मना अदुदा सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा साइटेशन अमदे सर्टिफिकेट यावरी मोरोको अमदी फ्रांस
कप की क्वार्टर फाइनल चंख्रे मालेम की लेबाक अहुम USA मेक्सिको अमदी कैनेडा ने युम्बु ओइदुना ममांग थागी तांग 13 दगी लेबाक 94 ग्रुप 12 थोकना खाइदोक्तुना स्टेडियम 13 दा चथरिबा FIFA वर्ल्ड कप की ngasi ayo Dallas Stadium Arlington दा सानखिबा राउंड ऑफ 16 की अहानबा मैच दा मोरक्को ने कैनेडा बु गोल अहुम सिनो दा माइथिबा पीदुना क्वार्टर फाइनल चंखिबनी मोरक्को की माइ पाखिबगी गोल अहुम अदो ए औना हिना मैच की यांखै सुबा अमदे मैच की मरफुनिथोई सुबा मिनिटा गोल अनि चनखे अतोपा गोल अदुना एस राहिमीना मैच की अपीबा मतम की अहापा मिनिट 9 दा चनखे ngasi ayuk Philadelphia Stadium da sanakhiba round of 16 ani suba match da mamangi FIFA World Cup ki runners up France na Paraguay bu goal ama sino da maithiba piduna quarter final changkre France ki mai pakhibagi goal adu ke Mbappe na match ki humfutara suba da penalty da changke ngasi nongyai matung pung ama makhai tabada round of 16 की अहुम सुबह मैच होना न्यूयॉर्क जर्सी स्टेडियम दा ब्राजील अमदे नॉर्वे का सानगनी मरी सुबह मैच हयेंग अयुक पुंग मंगा मखाई ताबदा मेक्सिको सिटी स्टेडियम दा मेक्सिको अमदे इंग्लैंड का सानगनी लोइशलकपदा मरोइबा पाउ मुकना पिजरे Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ne senduna numit 13 ni pangthokadaba State Handloom Expo Nilakuti da leba Arvan Hatta Haukre Hauzik Fabugan Astibina Sandokchaba Manipuri Pangmatang Seloizare Miring Tabiri Upum Nopo Amukana Kurumjare